Hello so pite ho tuni ni khon 12 June 2025 ni khu a India gam Gujarat state Ahmedabad hopi a Sardar Vallabhbhai Patel International Airport na huikong Air India 171 pu ke na chungchang thu anasei khom kinu hite Air India 171 hi Gujarat na pat London Gateway Airport zona nilha alang nidan khat le minute som thum le ku a anakipat do a hi akipat do kal minute phabep zo fit jagup le som ni langa apha in pilot ban air traffic control koma mayday alert thum vei api zovin hui kong chu air traffic radar a kon anamangin airport kom BJ Medical College Megani Nagar area a anapu ke in a hi chu hui kong ahin pilot te ni le cabin crew som zaw nan Mihem zani le somli le ni anatowin ahi lungdon nata khat chu hichi hui kong Air India 171 hi Boeing 7978 Dreamliner plane ahin safety record hoi ta nei hui kong khatjong ahin tu chung tu seat atu na hi Boeing 797 Dreamliner dinga apa na hinalai ahi Boeing 797 MSN 36279 VTANB hi 14 December 2013 kuma analeng pan ahi Air India in 2014 kuma anaman pan ahin alen pat kalkum som lakhat bo hinalai ahi Dreamliner hui kong hi kumsom ni apat kumsom thumkika man theidinga kisim ahin pilot pa Captain Sumit Sabarwal hi 8,200 hours flying experience ni mi ahin suli co-pilot pa first officer Kelvin Kundarzong 1,100 hours flight experience anizin ahi hichi hui ko a passenger jani le som li le ni la ahin jakhat le som gup le ku India mi ahin som nga le thum British mi ahin Portugal apat mi sagi ahin chule Canada mi khat anato ahi hichila ahin chapang som lakhat le nausen ni azawin ahi hichi hui kong pu ke na asunga to ho hindo na ding chance 0.00001% chance bo ahin hichu ga asei dinga hindo na ding chance mong lo ti na ahi ahin hui kong sunga to Mihem zani le somli le ni la a sit 11A a to British akon kumsom level mi Viswas Kumar Ramesh su anasu uchan ahi police ho akon thukimudung zuin Ramesh hi hui kong emergency kot koma to ahin hui kongin tu sit ahin to ahi emergency kot na kon anaki som do ahi hichi hui kong cabin crew mi som thi hol achun kangui khopi akon nunga lam nun thim singson zong anazawin ahi nunga lam nun thim hi apa lo nung sanga anu le asu pi pasal thum to infal kopi ul lam lena anachengu ahin meilhe gala kon hu zamuwa kangui khopi a in bahara a ahi hui kong sunga to hoti ta lovin aga chu namun BJ college a MBBS simlai chapang mi nga PG resident doctor khatle super specialist doctor pazinu in China anato unsule student som gudwal anaki sukhan ahi hui kong pu ke na chunga home minister pan asei na achun hui kong thau liter lakha le sang som ni le sang nga ako ji chun temperature ahat walin asunga to ho hu do na ding phat a pui atin ahi Air India 171 hui kong hi ipizia to sit atu ham thuchin het do ahi lo wangin azi hidinga gin mo phabit a akhat nan bat strike Ahmedabad hi thingthang le phai cham ki hal ahin wacha leng le tam namun khat ahi hui kong hin wacha ata kha azia to sit atu hidingin aging mo ahi ani nan engine failure hui kong akepat do zowa hi wansung fit jagu le somni langa apha a ungle hi tha a pu ke ahin hui kong engine hin hui kong len sang na dinga tha angai chat banga api zo lo hidingin aging mo ahi
athum nan technical issue ali nan overload Ahmedabad apat London hi agam thlat dan kilometer sang gup le jasigi wal ahin thau kisung hi liter lakh khat le sang som ni le sang nga ahin adim wal ji a bui hidingin aging mo un ahi hui kung tu si tona atam lang hi weather hoilo ji ahi jin ahin Air India 171 hi nilhalang kung khat le minute som thum le ku a kipat do ahin weather zone ahoi selin temperature 37 degrees Celsius wind speed 5 km/h chule visibility 6 km ahi hui kong hin ipga to sit atu hamti hi black box ahin muting lewbo ki hetsin be ding ahi achai na chan gei hin ngai zo chi chunga ki pa thu avelin ka hin sei ki ne ka ki pa e